Sanibonani maswati akithi. Sanibonani siveza abogogo omkhulu. NginguHenry I.B. Dlamini. Ngithi anginibingelele maswati akithi. Ngichamuka enhlanganweni yenu, inhlangano ye-UED. Singakacali maswati akithi, ngidawucala ngekuthi ngicele kuSimakadze kuthi abe nathi sisahamba lo mshikashika wenkululeko. uNkulunkulu oyingcwele Jehova Sebawothi, nakulo busuku balamhlanje siyakunxusa ukuthi ube nathi sisive semaswati sihlangane uNkulunkulu oyingcwele kutokunxusa kuthi usiside silwe nemgciladi inkosi Mswati wesithathu kanye nemndeni wakhe. uNkulunkulu oyingcwele siyathandaza ukuthi ushintshe tingqondo tebanakethu bemaphoyisa nemasotsha kanye nemawada nalabo uNkulunkulu oyingcwele lababambisana nenkosi lenenhlitiyo lelikhuni, inhlitiyo yaHerodi, inhlitiyo yaFaro yokuthi ibe nemhobholo ifune ukuthi kube sive sayo nobe kube ngumndeni wayo kuphela lophila ngcono. Inkosi lefuna ukuthi sive sigolele timbungane emlonyeni. uNkulunkulu oyingcwele siside Simakadze, siside uNkulunkulu oyingcwele sisakhuluma nesive sakho. uNkulunkulu oyingcwele nginikete mavi lachamuka ngetulu. Nami njengenkosi Solomoni wasendulo, uNkulunkulu oyingcwele ngicela kuhlakanipha lokuchamuka ngakuwe. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele ngoba siyati wena sokhona. Ngegama likaJesu Kristu, amen. Siyabonga kakhulu Comrade Rice. Comrade Rice lamhlanje maswati akithi sicale ngekufaka sikhumbuto selichawe lemachawe lelafa lelincane kakhulu, lafa lafela kuze kuthi sive saseNingizimu Afrika siphile. KwakunguSolomoni Kalushi Mahlangu. Maswati akithi uma sihamba lendlela sibuka kulabo labahambe phambili. Siyathemba ukuthi insha yakithi itawuthi uma ibuka le video lesasiceda kuyidlala, ithi uma ibuka indlela bantwana base-South Africa labahamba ngayo, lababoshwa, babulawa, kodwa bema eqinisweni ukuthi kude emajele, kude nemithetho, kude nemasotsha, kude netinkantolo, kude nencwala, kude nebuthakathi lobuyovimbela sive semaswati ukuthi sikhululeke. Nalabo benu maswati akithi labaphelelwa ngemandla, abati ukuthi le ndlela lesayingenela yayihanjwa ngilabanye maswati akithi. Yacalwa boComrade J.J. Ncube, Dokotela, Comrade Ambrose, Dokotela Ambrose Zwane in the 1960. Odumisa Dlamini, nalabanye labanengi labafake ekhathi boComrade Jani Sithole, boComrade Mario Masuku, boDominic Mngomezulu, boGavin McFadden, nalabanengi boSipho Jele labafa kuze kuthi sithole inkululeko. Maswati akithi angeke sibuyele emuva. Uma sibuyela emuva siyothi sibuyela kuyokwenda njani eGibhithe? Simo senu maswati akithi siyasati, simo sethu nani niyasati simo senu eveni labogogo omkhulu. Maswati akithi sithi nje siyinhlangano yenu ye-UED
Ibambeni maswati akithi. Sitawukhuluma lamhlanje, sicale ngekukhuluma ngelichawe lemachawe lethu Comrade Bheka Mpande kaSenzangakhona Magagula. Lo wasishiya emhlabeni kusele emalanga lamabili kuthi kuphele umnyaka. Wasishiya emhlabeni ting7 ku-October eminyakeni lofile. Sitawukhuluma kafushane ngaye. Kuphela umnyaka maswati akithi lapho lababi bathatha lichawe lemachawe Comrade Bheka Senzangakhona Magagula. Comrade Bheka seta lapha maswati akithi satonitshela ukuthi usishayele asho ukuthi bayamhlasela. Sathembisa ukuthi sitamfuna. Ngekusitwa ngisomandla sihamba tonke tindzawo singena kuma mortuaries eminyakeni lofile. Sina Comrade Gift nalelinye comrade. Singena tonke tibhedlela letikhona lapha eTshwane nase Northwest. Sihamba ema-police station sagcine simtholile uMthombeni. Kodwa abengasekho emhlabeni lomubi amthethe. Sathembisa ke maswati akithi ukuthi sitawenda konke lokusemandleni ukuthi abekwe endlini yakhe yekugcina ngesizotha. Ngekusebenzisana nemndeni wakhe boMthombeni sakwenta lokho maswati akithi ngekubambisana kwethu nani nisive semaswati sambeka uMthombeni. Emathambo akhe alapha eNdlunkulu yaseNingizimu Afrika ePitoli. Emathambo akhe ayobuyela ekhaya emva kokuba nine nathi silwile sayincoba sayithola inkululeko. Maswati akithi sathembisa ukuthi sitawenda konke lokusemandleni ukuthi babulali bakhe batholakale. Asilali maswati akithi. Senda konke lokusemandleni ukuthi labo labambulala batholakale bajeziswe. Siyathi futhi maswati akithi ukuthi niyatibuta niyatiphendula ukuthi yini lokubambile ngoba phela Comrade Bheka munye wethu uthi wamuva asho ukuthi bobani labamhlaselako. Maswati akithi akusiniki kuphumula kwathi ukuthi Comrade Bheka Magagula solo asikatholi babulali bakhe. Kodwa siyanithembisa njengaloko sanithembisa eminyakeni lo endlulile maswati akithi kuthi babulali bakhe nobe babo bani batawutholakala and babulali bakhe batawujeziswa. Lokho siyathi ukuthi simakathe angeke aze asishiye ehlane. Lokuhle maswati akithi kuthi ngaso sonke isikhathi senda konke lokusemandleni siyinhlangano ye-UED kuthi simtshele umndeni wakhe Comrade Bheka kuthi luphenyo selukuphi. Ngiyathi maswati akithi kuthi niyafisa ukuthi ngabe siyakhuluma lapha kubambona kudze kuthi luphenyo lokufa kwakhe lukuphi. Angeke sikhone maswati akithi kuthi sikwente.
ngoba siyobe sesona licala, siyobe sesivusa labo labambulele, sibatshengisa ukuthi yini lesikwatiko. Kodwa lokuhle njengaloku sisho ukuthi siyakwenta konke lokusemandleni ukuthi every step of the way we inform the family yabo Mthombeni. At least that gives us the peace in our mind ukuthi at least bona bomthombeni bayati ukuthi umsebenzi inhlangano ye-UUD le wendako ungakanani and sewukuphi. Angisho nje maswati akithi ukuthi letinye tinto kuyaye ukuthi uma sitibuta singanati impendulo kuthi sisuke singati ukuthi tisebenta kanjani. Tsine siyinhlangano ye-UUD and ngikhulumele futhi nemndeni. Siyabonga ukuthi uhulumende wase-South Africa uyachubeka uyaphenya babulali ba-Comrade Bheka. Ngifuna nje kusherisha kabanti okafushane ukuthi simo sebucala eSouth Africa ngikhulume nje ngebantu lababulawako ukuthi singakanani nekuhamba kwawo emacala eSouth Africa. Ngiyathemba lokho maswati akithi kutawuniniketa i-consolation of some sort kugeza tinhlitiyo tenu ukuthi nobe ngabe singakamtholi umbulali or babulali ba-Comrade Bheka kodwa umsebenzi uyentiwa. Ngitawuthatha iripoti yawo lo mnyaka lona, iripoti yemaphoyisa ase-South Africa beyiwuthula ePhalamende yase-South Africa. Ngelilanga kufa bantu labang-62 kusho ukuthi 62 bantu lababulawako eSouth Africa. Ungatibalela ke wena swati lakithi ukuthi uma so times nga 365 and a quarter days ukuthi bangakhi bantu labafako eSouth Africa lababulawako. Lokunye maswati akithi lengithi anginitshele kona ukuthi kusukela ngemnyaka we-2018 kuta manje ku-2025 kunemakhesi ebantu labafa langu-80,000. 80,000. Lama cases lang-80,000 langa maswati akithi solo bantu lababulala labo bantu labang-80,000 solo abazange batholwa. Lokunye futhi lokubuhlungu ngalo 80,000 kuthi kuloyo 80,000 lo 80,000 walo ma cases lawo asavalwa. And lo 80,000 lesikhuluma ngaye bantu base-South Africa lababulawa ngesibhuku. Cabanga ke swati lakithi kuthi uma kusho ukuthi kuna 80,000 ama cases lavalwa bangakatholakali bantu lababulala labo bantu. Angisho ke swati lakithi ukuthi nenzaba ya Comrade Bheka iyofaka kulawo 80,000. Lesi kubongako ukuthi licala lekukufa kwa Comrade Bheka le case leyo ayikho kulo 80,000. Ayikavalwa. Isachubeka maswati akithi. Lokunye lefanele ukuthi nikwathi maswati akithi sisasebenta indzaba ya Comrade Bheka ukuthi kuna 140,000 wema DNA cases i-backlog kusho ukuthi
Lapho labacwanikako babuke ukuthi ngabe ngubani lona lowenta lesigameko lesimbi, lapho bathatha khona ama-fingerprints bawayise elaboratory bayohlola. Kuna-140,000 wawo maswati akithi lasengakathinzwa, kusho ukuthi i-backlog. Ngasebenta ka-public protector, ngingu-chief of staff. Besine-backlog ya-20,000 wema-cases. Sathi uma sihlala phansi na-public protector sibuka ukuthi kungasithatha isikhathi esingakanani ukuthi siwacede lawo ma-cases. Sabuka ukuthi besingathatha isikhathi lesinganga-5 weminyaka. Singawathathi lamasha. Silungisa nje langa lang-20,000 lasemadeskini ethu. Kodwa umsebenzi sachubeka sawenda maswati akithi. Kuna 14,500 wema-cases. Ema-cases lekufanele ukuthi ngabe i-IP'd, kusho ukuthi i-department lebuka tikhalo sive lesinato ngemsebenzi wemaphoyisa. Kusho ukuthini-ke lokho maswati akithi? Kusho ukuthi kufanele ukuthi sibonge ukuthi uhulumende wase-South Africa usiniketile bantu laba-investigator le case yekufa kwa-Comrade Bheka. 2, le case isachubeka ayikangeni kunanguya 80,000 wema-cases lasavalwa, kodwa bantu lababulala labo bantu basengakaze batholakala. Kufanele maswati akithi siku-understande lokho ngoba eSwatini nje kube bekufe umuntu waseMozambique. Ngiyati ukuthi emaphoyisa eMaswati ebeyothi hayi yekelani lelishangane leli lelifile sibuke bantu njengalokhu baye basho njalo. Siyabonga ukuthi la South Africa abakasho ukuthi Bheka akasiye uyi-South African. Ngakho-ke asiprioritize ema-South Africans. Asihambe siyovula kunanguya 80,000 sesibuke ukuthi kwente kanjani. Liqiniso leli maswati akithi lefanele niladi why it is taking so long. It is not about Comrade Bheka's case alone. It is a bigger problem that South Africa have when it comes to crime. Kodwa lokuhle ngabo bayakwati ukuthi bakhulume basho ukuthi sisemuva kangakanani. And lokuhle ukuthi on a weekly basis bayasitshela ukuthi sebeme kuphi. Ngithi-ke maswati akithi angendlule kuleyo ndzaba ya Comrade Bheka. Njengaloku sigubha umnyaka nobe sicommemorate umnyaka kufa Comrade Bheka, sinhlangano ye-United Eswatini Diaspora siyakhuluma nemndeni ekuthi nangeminyaka sichubeke sibe nenkonzo yesikhumbuto ya Comrade Bheka, kuze kuthi nalabo labambulala bangakutholi kuphumula uma beva kuthi niyakhala nishaya sililo nasimakadze anive njengaloku naCain wambulala umfowabo Abela, kodwa simakadze wambuta wathi inhlabathi ligazi ingati emnakenu
iyakhala enhlabathini. Sitawubuya-ke maswati akithi sinitshele ngoba on Tuesday kutabe kuphela exactly umnyaka lapho lababi babulala khona lichawe lemachawe Solomon Mahlangu werevolution yethu eSwatini. Sitawubuka-ke, sitawubuya sinikete ama-details maswati akithi ngoba ngeke kube sikhumbuto nje sethu siyinhlangano ye-UED kodwa kutabe kusikhumbuto sethu sonke sive semaswati. Ngiphinze futhi ngikhulume ngendzaba sengicedzile-ke ngendzaba ya Comrade Bheka, at least nitokwati ukuthi indzaba iyachubeka, nitokwati ukuthi emaphoyisa eSouth Africa enda umsebenzi lomuhle kangakanani, nitokwati futhi ukuthi baningi labakhona labakhalako labafisa kube ngabe bayeva ukuthi kufa kwabantwana babo nebatali babo nalabo lababathandzako i-investigation isachubeka. Lenye indzaba lesithi asinibriefe kuyo maswati akithi indzaba yekuthunjwa kwa Comrade Commander wenu Thabo Kunene kanye naSibusiso Nkomonye. Maswati akithi nakhona lapho i-investigation yahamba kahle kakhulu. Lapho sesime khona maswati akithi sesime ehhovisini lebashushisi kuthi bayishushise. Sike sabanawo ema-challenges maswati akithi lesingete sasho ukuthi ngabe bekwenteke njani kodwa siyati ukuthi sidilisha nemuntu lomubi, umuntu lonjengamswati, umuntu lotimiselako ukuthi afake imali, angafaki imali esibhedlela kodwa afake imali ukuze kuthi abe protected emsebentini lemibi la yendako. Siyayichuba-ke maswati akithi kanye nefamily yakhe siyayikhona ukuthi nayo siyitshele. Lokubuhlungu ukuthi etinyangeni letimbalwa letendlulile tsadzewabo Commander lobe ngiyena sasisebenta kakhulu naye kulendzaba wasishiya emhlabeni singakaze siyicedze indzaba yokukidnapha kwakhe. Kodwa maswati akithi nine nikhona seniyowati ukuthi nichubeke niusingathe lo mndeni. Nalapho maswati akithi angeke size siyekele bangakabanjwa bajeziswa labo labenda lomkhuba longaka. Bayatiwa futhi bonke ngamunye ngamunye. Sitawubuya sinitsheleke maswati akithi ukuthi licala lokukidnapwa liphindze lishushumbiswe lwakhe Comrade Commander luhamba kanjani. As inhlangano ye-UED, we shall never ever rest until justice for Comrade Commander and Sibusiso Nkomonye is served. Nakhona siyabonga kakhulu ku-government yase-South Africa ngekokuthi yente umsebenzi lomuhle kanje i-investigate i-case ya-Commander. Asendluleni-ke lapho maswati akithi sibuyele endzabeni yekuboshwa kwenkosi lenehlitiyo lembi Mswati kaMhlabhlangene. Nakhona lapho maswati akithi
Ngiyati ukuthi niyafisa ukuthi nive ukuthi uthini mhlabuhlangene ngekubulawa kwebantu ngesibhuku babulawa ngumSwati asebenzisana kanye nalo abelisekela landunankulu Themba Masuku kanye nemaphoyisa nemasotsha nemawada. Maswata kithi njengaloku nati ukuthi sahamba samikisa eGeneva bufakazi nalapho maswata kithi umsebenzi uyachubeka. Mswati nimbona amise timbambo lapha ngalelinye ilanga uyomisa timvilapho enkantolo lenkulu yakamhlabuhlangene. Lesingakusho nje maswata kithi ukuthi sitawuchubeka siyinhlangano yenu ye-UED sente konke lokusemandleni kuthi Mswati kanye nawo onke lamaphoyisa labe responsible lapho sabhala khona emagama abo ngamunye ngamunye nema details abo akamhlabuhlangene. Sibongile kakhulu uma inhlangano yeswavisa iba nema elections ne-AGM lapho ithole buholi lobusha. Siyabanxusa ke bafowethu nabodzadzewethu ukuthi asiphinze sibuyele esivumelelweni lesasinaso sekuthi sisebenzisane. Siyinhlangano ye-UED sitawukwenta konke lokusemandleni uma nje lenhlangano le yeswavisa lekhona labo labakhona manje bafuna kusebenzisana nathi kulomsebenzi wakamhlabuhlangene wokubopha Mswati. Sitawukhona ukuthi sibabriefe sibanikete batibonele ukuthi sikuphi. Sishito ekucaleni maswata kithi ukuthi sadumateka kakhulu kule komiti yayikhona yeswavisa ngoba yasuka nje yasijikela esiswini njengetshwala yangasafuni kusebenta nathi. Kodwa lokuhle ukuthi siyinhlangano ye-UED siyati ukuthi bantu labafa nga-2021 bebangabelongi to any political party or not all of them belong to political parties. Ngaleso sikhathi leso iswavisa was not there. But sajabula uma inhlangano yeswavisa yakhiwa. Kodwa sadumateka uma inhlangano yeswavisa leyayati kamhlophe cwa umsebenzi lesawenda sendela emaswati. Uma seyisuka yona seyibuka thine kuthi sititha ingasafuni kusebenzisana nathi. Insayeya ikini tandla tethu thine siyinhlangano ye-UED sitivulile kini leadership lensha. Kodwa ke nobe ngabe le leadership nayo lena ingafuni kusebenzisana nathi sitawuchubeka ngoba abantu labafa bebangasima members enhlangano lethide kwafa emaswati. Labanye bakhona bebangekho kupolitiki at all bebathambela nje. Labanye bakhona bebatiyela etitoro, labanye bakhona batiyela emasontweni kodwa bafa. We have no allegiance to any organization, but i-allegiance yethu it is to the people of Swaziland. All of them. Sitawuchubeka ke maswata kithi sihlangane sikwati ukuthi sinitshele ukuthi kuhamba kanjani. Sinifisela umsebenzi lomuhle. Sathi kahle ukuthi akusiyo malunga eswavisa. But chubekani nimele liqiniso. Nimele labo lasebangasakhona ukuthi khulumela nibe liphimbo labo.
futhi ningabuki ukuthi bachamuka enhlanganweni lengukuthi futhi ningalendi liphutha lekuthatha lenhlangano yeswavisa nifake ekhwapheni la ene political party. Ningavumi lenhlangano leyo ukuthi icontrolwe ma political parties. Ningavumi ukuthi icontrolwe yi-UED. Ningavumi ukuthi icontrolwe bafundisi. Ngoba lenhlangano inhlangano yemaswati. One day you will have to account ukuthi lo msebenzi longaka nawenda ngendlela lefanele na.